Idowon lwe langire tepeke chenno kotomo lapio yare lo atuboros toni kopekwana kesi atia Enyikokisi Idaracan lo Apollo kono kotomo district lo Amuria kitolosi aimani mana na Idaracan kalu minister lo chichilo rotin Musa Francis Echweru nyesi abalebe kapakina apugan aitemonokini rotino lu tetere epatana raitolota inapetano apugan kwa penat PDM esa mailo ngese tiakiti etemulo anyara odistra la laki kede etemulo akeriao odistra la muria abongor kwa no Kampala ai jokuni engineers lo Apollo o Kampala ai so manar kede engineer kalo district abunere to assess rotolo and let government know isirigini lo pedota itemokine rotolo and now nice singe rotolo. Then I will now see when we can start a swam rotalo. Kejangunda abuikwenya itunga aisacha munamuni rotnoli temonokina pugan keda imeleke suli mongin I read temele kulo imong no kidding or rot edum netunganan lo swama ikwangine rotolo edauta local government arebola edauta pugan itemonokin o enakena ingone tunganane fine lo sirigin do sirigin un temonokine rot are bonate ina kine tunganani ngoni achilan rapule junu orot are mame pero achilan rapule junu orot oyangare tunganani ngoni kana to naire kila pi wongon Idaracan lu kopekuana errone jautene keche noi kesi imoriarito Idaracan lo aoja kitoi orucho kita amuria kaka pelebion kosodi arisa lo eja yokor amuria keda leptong nepepeka lo erucho kita amuria keda kalaki ibian abu amurio auta oduma langire polonoi apota kipole mas Idaracan repo kwape district la muri apota wadka kise ministry la local government nara ele masi IP Idaracan opona no bora emergency idoso kwape district mameso ke the allocation na for emergency response so wadka ke ministry I am very happy e alama ngonoi apede ministry law works I joko na minister na sodit to respond akerkira tipet Idaracan lo renkipi ko pare ota swam eda eroto jele lo si alomaro mugenya akanaya o amolo uta swap jeroto litota ne owera alomar gweri e uta ngonda swam kopkan ine roni sa kronga chalami kine ministry no kopkan no la pakina lolona i uta be remote la ministry to dikin adopted na ne jai Idaracan lu e jas berono no Idaracan lo sodit le rono akere ne jerono no ngese Idaracan le nyoni amuriane alosto balanga alos kinte kosina lolo erai aitoro rotin ngono lwe somao kedanyo no ne pon le jata tare Idaracan lo jaka somtoma Idaracan lo sodit lo ilo opota lo toto le nyata derto e jake somelo singare Idaracan lo yare ngesilo awo jakitoy le rucho kenti kapele bion keda Amuria district opota ipinwe po Elotasi atamete bere nyakaken konya kaulo na nyaka ine sabite dope potoba kipinwe puno ya depar no agete Elotasi bobona yare apota luto to Idaracan lo nyatai arisai lo irucho kenti Amuria keda Alepton district Idaracan ngono bu Amuria otamite no tamana konye kapaduche jene abe etiona dara kipinoi etiona controlling akipi obuo takipinoi puno poto osodota lotare Idaracan ebe sumunere ebune Idaracan na itemokin ngai alama noi engaraksa panga minister to mojero tolo lemulo erono noi itorojo da ajoka na itorojo Aitep right there to sama ke ba derito Kanoka TV is Alfred Atwao ko district lo Amuria.